Iza maske s kisikom krije se osmijeh prvog Hrvata koji je u jednoj ekspediciji osvojio 2 vrha više od 8000 metara. Metkovčanin Antonio Jelčić planirao je osvojiti samo Monte Everest, ali onda se probudila želja da osvoji Loce, 4. vrh po visini u svijetu. Pa inicijalno nije bila ideja popeti jedan i drugi vrh, već samo Everest, ali što sam nekako dublje ulazio u cijelu tu priču, vidio sam da je možda to u nekom dometu koji bi bio realan za mene i uspio sam ispregovarati s operaterom s kojim sam išao na ekspediciju da mi da nekakvu povoljniju cijenu za taj paket, tako da se nije desio taj Loce, ok bi mi isto to bilo. Ono što njegov put čini posebnim je to što se Antonio nikad nije ozbiljnije bavio alpinizmom. Sve je krenulo na nagovor prijatelja i osvajanjem Kilimandžara. U stvari bilo je više iz zezancije, friend mi se javio sa porukom na WhatsApp da idemo popet Kilimandžaro. Dotad nismo imali gojzerice, bukvalno ništa, znači otišli bi na sjeme tu i tamo s autom popit pivo, tako to. Zbog prilagodbe na visinu i rijedak zrak, ekspedicija je trajala malo više od 2 mjeseca. Iako se samo dio onih koji krenu uistinu i popne do vrha, za njega to nije bio najemotivniji trenutak. Najemotivniji dio cijele ekspedicije za mene je bio trenutak kad, ne na vrhu samom, već prije nego što sam popeo Everest, trenutak kad sam bio 100% siguran da ću uspjeti, znači da ću doći do vrha. Sva ta neizvjesnost i prvi pokušaj nije uspio i vrijeme loše i onda vidiš neke ružne stvari, tako. Sve to na neki način utječe na tebe. Neustrašivost i avanturistički duh nešto su što opisuje ovog kapetana duge plovidbe. Unatoč tomu, strah je bio prisutan. Samo lud čovjek se ne boji za strah, te normalno, posebno preko onih pukotina nekakvih. Nisu sve baš tako strašne, ali ima ih gdje ne vidiš dno i ono vidiš samo crna rupa je ispod tebe, na nekim si klimavim aluminijskim ljestvama i ono nije baš neka sreća. A njegova sreća na tom putu bile su plišane igračke koje su mu dale kćeri. Srećko i Trepka su se zvali i pa je, znaš, ono kad je ružno i hladno i kad si jadan i ono dosta ti je više svega, a gore si na nekom ledu u nekoj opasnosti, pomogne to malo, znaš, vidiš to nešto što ti napravi konekciju sa ljudima koje najviše voliš na svijetu. Na putovanju je naučio cijeniti život i male stvari, ali upoznao se i sa pravom ljudskom naravi. I šta mi je super na planini, mislim na tim nekim jako velikim visinama kad situacija postane ozbiljna, da ljudi samo jedno lice imaju. Da ili će ti pomoći ili ti neće pomoći, nema ništa između. Bogatiji za 2 iskustva, Antonio se nastavlja pripremati za iduće avanture. Cilj mu je osvojiti K2, drugi najveći vrh na svijetu.